أحب الوفاء بشتى الصور، أحب الوفي الأمين الأغر، فأهل الوفاء كلون السحاب وحسن الربيع وماء المطر. أحب الوفاء بشتى الصور، أحب الوفي الأمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وأصحابه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لوبتي أخونا أختون ري ألوكمكي ورفس ماي ألوكمي الله سبحانه وتعالى ين إهام الدرمية سواب دفا خاصكم أقول من رمضان مهوغا نقرأ تراويح نمادكي أدي دم نمادكي دي إيجين أقول منا إتن إتا درميكا سواب الله دبان ألوكمي كيف ما النبي صلى الله عليه وسلم بني جماعتك من أماد والدفافة فرطما ري إكليك فان نقمة وداغتي رمضان مهوغا أي تيويس من بليريغا تيويس من بليري إكليك فان صحابة الناغين نماد قربي ريغنوغ تنباك ولا إبا دندي دنگي فوغا ساويس من بليري إكليك فان دوكل لفي دوكل لبافا دنگ إكليك فان جماعتك نماد قد دفي midani tarawih namaz mota reyal kam qiyamul layl mi namaz ko devi sahaba inagen fanswi sona bilerega erega ekleg fanu namaz ko devi erege debakla ibadande den yefawa ekleg fanu sabbi sona bilere dukol levi dukol labafa hatawi sona bilerega mistakun ekkorebi erega ekleg fanuge darinna ekleg fanuge ambi kamalu e jamaata gendeni erega ekleg fanu ebekalum nagen namaz koddemuga demi honnebi haru gadi jehegen diyaros deni fatis wagta kaari wanden bi hadis riwaya qurba fani abu zar radiyallahu anhu ekleg fanu arihon riwaya korebi jubair vidal wani timanna dennewi me e abu zarre कामयाबुमा तिमन्ना में नवाह के कि हमया नुदे विदान कमति विदालवा बसफुल मुराद की कोबा है फलाह गेलिदाने हदीस के इन्ननी हदीस के लफ्ज के इन्ननी तिमम में बिरगती में तिमन्ना में फलाह गेलिदाने दी दें एबे कल दन्नवनी अबू जर फलाह गेलुमकी कोबा तो है अबू जर रदियल्लाहु अन्हु विदालवनी फलाह गेलुमकी हार के उंगस गेलुमे اما حسابا الله النبي صلى الله عليه وسلم بيقولون النماز قدام اما تراويح نمازكي ادي دم نمازكي سنة نماز ان مسريت کو دیگو کو نالکو قرامي الله النبي صلى الله عليه وسلم رمضان ما هو بس ادي رمضان مس نوم مسرت هو بس دم نماز نوتا ريالو كان 11 ركعات پورے اترو نقربا كمان المؤمنين عائشة رضي الله عنها قارئون ربابة جنبه إنما إكليك فان إقوتا عمل فلو بهت بكموغا بيس إكليك فان وغه بس فلون دي هوه ريالو كمكي إبرس اترو كوري دانه ألو كمكان حديث نقربا فاوه صلاة الليل مثنى مثنى ريالو كان كوريوني دركتون سلام دي فانكاس أنا دركة إهم إيغا وكي عدد كندلي فإنه
mihako beenum vejjiya evre iturabes kore vidane beenum warakabes kore vidane ehem mima bayin ilmerin bidalwani 11 rakote vituriya ku anebba ilmerin eka 23 rakote anebba ilmerin 40 hafras majjan iwagendewa igeto ehem mima mi waki adadek kandelifa waki mimmarega ifa ifetifa otun ei sunnatike bunevene alokamenno mi beenum waraka mige kurevidane tevis kuriya sei sunne adi evre itura kuriya seves sunne adi 11 kuriya seves sunne namais Allah nabiyya sallallahu alaihi wasallam e kureve reet kama jalu kama ekiga algonme 11 rakatuga hife hettum ei molu iturugo egota vejjiya ei molu iturugo den namadaki sunne namadaka waati mihako asasan e sunne namad nokuriyas ena faafaveri nuwan emiya faafaveri nuwan namaves e alukan kurima ege sawaba dharma Allah subhanahu wa ta'ala debba e hadis ka demne alun midenni Abu Zar radiyallahu anhu hadis ka ade sahaba in denni devana rega ekale faana emihuna koddi virega e reganu ke debay kola ebba wande ekale faana emihuna ge namaz koddevi sahaba in ekale faana salam devumu dannawani Allah rasulay reganu ke dem baki miyo bavis kale faana timanna minna ge jamaat ka namaz koddeva namaki harangalto namas hadis rukurevi erege imama ekiga emiha salam den emme fahuwagda egmani ki vitiri ko salam den kurejji yam emiha ka muli rega alukan liube ema kiha bodu niyamatittomi ema algonwe wahake ki algonwe wasiyataki namadan ganna mihaves vihaves bodaka ballawashe tarawih namaz vitri emme fahrokata hamaya salam den imamiya salam den kureveto erum emihakan edibuni muli rega alukan den itura namaz koram beenu vejje mihak vejji yam imamiya salam dinima tedu errakwe kollava fa fahum ena den tedu gen dam namaz ko fa vitri emme fahokama kan hadani ei vitri emme fahokama kan hedun Allah nabiyya sallallahu alaihi wasallam irshad debba fa kotaki ehmege mifadai midennevi algonu du'a ki Allah subhanahu wa ta'ala algonu nan yobisnu devu adi faluta karakatiri ma ekwa mifada sunna namaz karakatiri mikam ge dharma hasil komatta ka gadala masake ko wa akhir dawana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh أحب الوفاء بشتى الصور أحب الوفي الأمين الأغر فأهل الوفاء كلون السحاب وحسن الربيع وماء المطر أحب الوفاء بشتى الصور أحب الوفي